هەموو زاگۆنێ ناودەوڵەتی بنپێدکێ و ڕۆژانە لە باشووری کوردستانê و لە ڕۆژاوای کوردستانê bi sedan sivîl têne bombebarankirin û di encamê de qurbanî û zirar çêdibin. Herî dawî li bajarê Zaxo û li Tiltemir sivîl hatin hedefgirtin û di encamê de bi deha sivîl şehîd ketin û birîndar bûn. û soza bi cihanîna xewn û xeyalên wan didin. Weke tê zanîn ku di hevdeyê Gulana 2022 da rêhevalê me û cîgirê hevserokatiya Rêveberiya Xweser a Bakur û Jilatê Sûriyê Ferhat Şiblî bi êrîşeka terorane de ji aliyê dewleta Tirk ve li bajarê Kelarê hata hedefgirtin û hata şehîdxistin. Di serî de em vê êrîşê şermezar dikin û dubara daxwaza xwe ya ronîkirina vê bûyerê û hesabxistina kûjera tênîn ziman. Dewleta Tirkiya faşîst ji bo sernixwandina pirsgirêkê xwe yên aborî, siyasî û pirsgirêkê mafê mirova شهید خۆزگە منیش وەک تۆ ئەو شەڕەفەم پێ ببڕایە لە پێناوی نیشتیمانە ڕێبواری ڕێی تۆ بوومایە شەهید لە دڵی گەلدایە شەهید لە دڵی گەلدایە وەکو ئاسۆ لە کەلدایە شەهید خۆزگە منیش وەک تۆ ئەو شەڕەفەم پێ ببڕایە لە پێناوی نیشتیمانە ڕێبواری ڕێی تۆ بوومایە